Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, мондай козу, мондай жандык, кой, кочкор сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 февраль. 2025 жыл Сокулук. Туғандар, Сокулук мал базарына келдик. Кудай буйруса сиздерге малдардын бааларын билип беребиз. Канча кылып койдуң туган ушуну? А? Жок, канча? 25. Канча? 21ге бербедим. 21ге бербедиз, Кочкор окшойт, Афган козуна 21 миңге бербептир. Байкем. Муну канчага бербедиңиз? Койду. Койду 15.500 бербептир. Рахмат. Содаңыз болсун 16 миң дейт. Мына Сокулук мал базары киргенде эле тугандар. Кой базарлардан баштайбыз эми. Акырын этап менен чыгарабыз тугандар. Кана. Бияка айдагылар администраторлор мына айдап атат. Кой канча козулук кой туган? 40 миң дейт. Мына 40 миңден дейт. Аркыларыңчы туган баасын айтып койчу. Бары бир бекен 40тан, Мыкты экен, бирок. Кана. Бул эмне экен? Токтуу. Козу 25, 25. Кочкор козу экен 25. Канчага соода болду байке? 18 береді. 18ге бербедиңиз, Мына 25 сурап атыптыр. 18 миңге бербептир байкем. Базар кызыл кайнап атат. Мына козу койлор канча? Ассаламу алейкум. Козул койлор. Кандайсыз байке? 20дан соода. 20данбы? Мына, канча тиштер булар? 6 тиш. 6 тиш мына козулар 20 миңден. Канчага чейин соода болду? 36га берилет. Экөөнүбү? 36га. Чыкты? 38 болса берилет. 38? 38 болса берилет экен, жакшы. Рахмат. Мына. Канча козусу менен байкеси? Айтыңыз, коз жакшы экен, бирок. Канча баасын айтыңыз? Мен барам 25ке деп сурап атат. 25 миңден сурап. Түш беремин дейт. Тугандар. Мына козу мыкты экен. Жакшы, баалар ылдыйлап калгандай көрүнөт. Мына козулар багалаң. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан экен багалаңдар? 16дан дейт. Мына жакшы. Куркабы? Жакшы, мына 16дан сурап атат. Жакшы. Канчадан сиздик? 50. Кочкорбу? Козу кочкор 50 дейт. Тиш буз элекпи? Жок. Тиш буз элек экен мына. Рахмат. 50 дейт. Канча экен? Ассаламу алейкум байке. Козуларыңыздын баасын айтып атасызбы? 16 миң. Ургачы кочкор бар? Ургачылар 16 миңден дейт. Ушулар соода болду бүгүн байке. Реально айтыңызчы. Канча болду? Экөөнө 25 берет. Экөөнө 25. Соодаңызды берсин, Экөөнө 25ке берип атты, бербей. Канча оюңуз анда? 26, 13ден, Буйрусун. Могучу козулук кой. 25 миң дейт. Козулук кой. Козу ургачы эркекпи? Эркек экен, Келечекте кочкор. Соодаңыздарды берсин. Мына ушундай Сокулук мал базарынан көргөзүп берип атат. Ассаламу алейкум. Канча экен кочкор? 70 тиши кандай? Жаңы, мына тугандар 2 тиштен өтүптүр. 4 тиш. Не линия бул? Красавчиктин линиясы экен. 70 миң сурап атат. Мына куйрук баштарын көрүңүздөр. Булар бою канча чыгат туган? 97 бар, Кулагычы? 19 бар дейт. Канчага бир болду соода? Сурап атабыз Пока соода боло элек, Мунусучу? Аны 65 тан. 65 миң сурап атат мынакей. Разрестер мощный экен. Мунун жашы кандай? Жашы? Жасы 3 жаш. 3 жаш экен. Кызыккандарга телефон айтасызбы? 702 менен мына сиздер үчүн көргөзүп берейин алдыларына мына. Айта бериңиз. 10 42 44. 10 42 44, Кайсыл районда боласыз буйруса? Карабалта. Карабалта шаарында, Чүй облусу. Чала бересиздер. Карабалтадан жакшы койлор чыгат негизи мына. Көрүңүздөр, шашпай калган маалымат ээсине чалып алсаңдар болот. Канчадан болду соода? Реально болдубу? Жөн сурап койдубу? Аркага 50 берип атат. Буга бере элек. Рахмат. Мына жерде да козу кочкорлор бар экен, экөө. Көрөлүчү. Байкеси, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Таксыр, бааларын айтасызбы? Канчадан болот?
Машина bize koyup Ha, mashina yo'l ekanda bular. Qanchadan ekovi? Aytib qo'yaveringiz. Ko'pini 45 dan so'ratam. Karablevskiy liniya uzun bo'lgan qo'zg'ashqar bu. Tish buzilgan ekan, tug'anlar yaxshi ekan. Ha, mana boshlari yaxshi ekan. Karablevskiy liniya. Yaxshi. Soda bo'ldi bo'ldi u. So'radi u. Qanchadan so'radi? Qanchaga bermadingiz? Qanchadan deb ketdilar o'ylar. Men 45 dedim. 45 dan bir o'sa. Ha, baykem yaxshi ekan. Men bunda chiqaruvchi mashina o'tib ketdi, qana. Qiziqqanlarga telefon nomeri aytasizmi? Quloqlar bu tish buzilgan bular. O'tish bo'lib qoldi-da. Ya. Bu yil qizlar. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Qandarga berey. Aytingizchi, mana shu oqsoqol bo'lgan baykem. Ayting. Agar kimligim alam desa, ha? Endi liniyasi dedingiz? Karablevskiy liniya ekan. Aytingiz. Atategi, enetegi 80 dan bu. Enetegi 80 dan ekan, tug'anlar mana. Ha, nomeringizni aytib ketingiz. 0707 0707 menen 19 19 61 61 26. 26 nomerlerine baylansanızlar mı? Kökürüklerini görünüzler. Kaçtaklarını görünüzler. Qaysi rayonda olasiz? Ben Karavalta Karavalta Saqpost. Qanchaga? Assalomu alaykum. Qancha? Assalomu alaykum. Qo'yli. 65 bundan qo'ydi. Qozuli qo'y. Tishi qanday? 6 6 tish, 3 yosh bo'ladi. 65. Buni qancha 8 oylik? Qozil 35 dan, rahmat. 35 dan bo'ladi. Ha, bu 35 dan. Buna qo'ylar bo'z o'xshaydi. 35 dan so'raydi. Qancha qilib qo'yding, tug'an? Ha, tug'an. 25 dedi, 26. Yo'q, o'shalar 26 so'rayapti. Ben seni aldı almayotgan. 26 so'rayapti. Qana berdi, echki bor ekan bu. Echkini ko'ryapsiz. Tug'an echking qancha? 20. Bo'z bu? 20. Süt bag'itida. Ha, 20 ming. Salsangiz da bo'ladi. Bo'ladi. Qancha litr süt beradi? Jelni qarasangchi. 1-2 litr beradi? 1 litr. Ha, 1 litr beradi ekan, yaxshi. Ha, rahmat. Qanchaga soda bo'ldi? Baytayın desam bayoyat. Bayoyat ha. Bu egisi var bunda, qursog'i salangdab qolibdi. 20 ga suryapsiz-da? 20 ga qanchaga bermadingiz? So'radi? 18 ga bergan. 18 ga, rahmat. 18 ga berdi. Da bormi shunday uyda? Telefon aytasizmi? Qiziqqanlarga? Ma'lum. Shunday. Bo'ldi, rahmat. Mana yoqda merinoslar bor ekan-ku. Tug'anlar. Merinoslar qanchadan semiz? 16,5 mingdan ekan. Semiz merinoslar. Yaxshi tartayli. Kunga chaqilishyapti-da. 16 mingdan deb. Chiq semiz ekan. Büt qo'chqor bu. Büt qo'chqor ekan-da. Qayoqdiki bu? Qayoqdiki? Narimi? Ha, Chiydikilar. Chiydikilar ekan. Mana. Shunday. Ha, mana do'stlar, alisda yurgan bir tug'anda ko'rib olingizlar, Soquluq mal bozori qiziq yuryapti, ko'rdingizlarmi buni? Taqachayin qo'y bozor. Hozir biz aqrin qo'y bozorni bitirib, ondan aqrin o'tamiz. Muzollarga o'tamiz, uylarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'zili qo'y? 20 ming. Qancha tish qo'y? To'g'rik. Qo'zish meni. Bu uloqda echkilaringizchi, ba'larni aytib qo'yingchi ko'rarmanlarga. 3,5 mingdan 10 minggacha. 3,5 ming so'mdan 10 minggacha bular. Narindan kelgan bu yoqda qilyapti. Narindan kelgan. Har doim olib kelib turasizmi? Telefon aytasizmi? Zakaz beraman degan bir tug'anlar bo'lib qolsa 507 menen 98 50 50. 98 50 50. Mana shu nomerlarga baylanib agarda kimda echki olam desa. Rahmat. Chalsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jaq tug'an. Buni qap qara bo'lgan. Qancha bo'ladi shu soda? 28. Bu qancha tishga qo'y? 2 tish, ya. Qanchaga berib beradi? 28 ga. Qancha so'rayapti o'zi? 35 deydi. 35 deydi. Mana 35 deydi. Mana egis ekan qo'zdi. Mana egis ekan. 35 dan barini beraman deydi. 35 dan bo'lmayadi. 28 berib qo'ydi. Ha, shunday bozor. Turganda mallar arzandagандай o'ngdanadi. Bundaylari da bor ekan. Baykem jasad qaralardi. Bozor qiziq oppa. Jiryapti, alyapti, satyapti. Qimmatroq satayin deydi, arzonroq alayin deydi. Bir turgandar shunday bozor. Assalomu alaykum aka. Qanchadan qo'ylar? 20 dan qo'zilusi da bor ichida. 20 dan ekan.
Мына тугандар 20дан сурап атат. Азыр дагы алдына карап көтөрелчи. Кандай койлор бар экен, козулар бар экен көрөлү. Мыналар кимдики экен? Ассаламу алейкум байкес. Канчадан? Жокпу? Эси жок экен. Мында көрөлү анда. Мактадан бир кочкор бар экен. Мына эчкиңиз канча экен туган? Баасын айтып коесузбу экөөнү? 9'dan surap atar. 9'dan сурап атасыз. Богосузбу могу? Жақында. Жакында, 9'dan сурап атат. Жакшы. Мына кочкор кимдики экен? Туган кочкор канча экен? Кочкор 45. 45? Болору. Канча тиш? 6 tiş. 6 тиш. Не линия бул? Araşan. Арашан ал линиясы. Бул арашан общий. Линиясы бар да ичинде. Шедевр. Не линия? Neyle bakın? Мындай эле. Жакшы экен, мындай эле экен. Жакшы жигиттер экен. Кээ бирөө болсо сразу айтмак. Бул бульдозердин линиясы деп. Канчага бербедиң? Сода болду? Канча? 44 44 бербедиңби? Канча тиш дедиң? 6 тиш экен. Жакшы. Ассаламу алейкум туган. Могу меронос канча? 15'ten de atam. Бооз экен, Жакын мына дейт. 15'тен баарын сурап атасызбы? Мына достор 15'тен. 13,5 миңден бербедиңиз, 15'тен сурап атасыз. Булардын тиштери кандай бардыгы? Төртөө. 5 алтын туған. 5 алтын туугандар экен, Меронос дейм бул, Дон Кабар деген. Мероносторбу булар? Мероностор экен. Содаңызды берсин, байке. Мына мероностор экен. Мына дейт туайындап калыптыр. Жакшы, мына козул кой бар экен, кара. Ассаламу алейкум, таксыр. Канча экен коюңуз? Козул коюңуз. Кайсы? Мына кара. 20 кем. 20 кем бар. Бул 2 тиш, жок, 2 тиш экен. А мыналарыңызчы? Bunlar kımbat. Кымбат. Себеп? Арашан. Sebep kozlar çoğuyor. Козул болду. Козулар чоңоюп калыптыр, мына. Канча ошондо кымбат болгондо? Айтыңызчы. 38'de bunu. Муну 2.38. Kulağız koştu beni. Мунун козусу 2 могу. Biz koçakar otasın. 38'тен бе? Кучлуу содо болду. Oldu. Канчага бербедисиңдер? Айтыңчы көрөрмандарга. 35. 35ке 2 козусу менен. 2 козусу менен 35ке бербептир байке. Содаңызды берсин, байке. Бул канча тишинде кой? 6 тиш экен. Рахмат. Мына ушундай. Кайсы? Канча экен козуң? 15. 15. Ул ургачы эркекпи? Ургач. Ургач. Каяктан алып келдиң? Карабалтыдан. Карабалтын, молодец. Сабырдан бирок. Я, Суусамырдан? Охо, мына Суусамырдан алып келиптир жигиттин гүлү. Молодец. Сода болду байкеш? Канчага бербедиңиз? 13 ver otasın. 13ке? 13ке бербет. Могу экөөчү козулар. Булар кочкорбу, козу, ургачыбы? Бычмалдар 17ден, 17ден. Мынакей. Молодец жигит. Содаң болсун, Дон Кабар деген канал. Ассаламу алейкум, туган. Канча экен баасы? Афганбы? Ох, бу козу мыкты экен, өтө чоң экен. Канча баасы? Я. 90'a 90-га. 90-га кетти? 150'de atam. 150 сурап атасыз. 90-дан кетти. Афгандар экен. Не болду? Болбойбу? Бул общество, базар, туган, алдыңбы сен? Болду, сен көрсөтпөй элем го. Койлорун көрсөтүп атам. Афган экен, таза. Мына ушундай могу корону көргөзүп бүтүрөлү тугандар, Анан кийин малдарга өтөбүз. Ассаламу алейкум, байкеси канчадан экен козулар? 18'тен сурап атабы? Ургач эркек бекен? Ургачы бардыгы. Кой кылганга экен да? Кой кылганга. 18 миңден сурап атасыз, Аларман канчадан берди, байке айтыңчы бир көрөрмандарга. Biz geldik. Жаңы эле? Содаңызды берсин. Канча баш бул жерде? 21 baş. 21 баш бар экен да, байкемде, барго. Жакшы. Дон Кабар деген канал, байке. 18'тен сурап атасыз да? Жакшы. Рахмат. Макул байке, содаңызды берсин. Мына ушул кой базарды колдон келишинче көргөзүп бердик. Азыр мондай музоолорго өтөбүз тугандар. Алыстап айтыңыздан абжем санап атат эжем барго. Сатыптыр. Ушу менен жыйынтыктап коелу. Ассаламу алейкум. Канча экен баалар? Айтып коесузбу? 14 миңден. Ургачыларбы? Ургачылар экен 14 миңден. Рахмат байке. Сокулук мал базарынан көрдүңүздөр. Лайкты басып, каналга катталып көрүңүздөр. Рекламалык номерибиз 0707 менен 388 350 номерлерине байланышып мал мүлк сатам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот WhatsApp аркылуу. Ушул жигит алган экен да. Өзбекстанга алган окшойт.